شر د کوبانه دا اش خوش خلقی کوبانه لی دما کدرش لی باشور ما بو رایده پیشمرگان دکتر عزالدین تمو بکو 122 روزان لی کوبانه بریندار چهار سر دکرن د شارژ دا باورم بردام بو دکتر تو بخیراتی بله سپاس بخیر ساعت خوش بو سرکتن تا پیروز دکن و تو بخیراتیش بو استودیو ما رولا پیشمرگان چه بو در رزگار کرنا کوبانه و درخواست نوجدست چکدارین داشت همو دنیا زانه که پارلمانی کردستان بریاری دا که پیشمرگه بشنه کوبانه الفتره داوی بو يعني داوی شارك کوبانه هاتی کردن لودر که آلوزی گلک چی بو يعني گور که یا پکی دا خواست کرد که ام هزی اسناد خوازن حکومتش هزی اسناد لیره دیار کرد که بشنه کوبانه اما بروشنه کوبانه وقتی که گلکی يعني آلوز بو هنک آسنگی هبون مکانی میخواد بگهاندنه که یعنی طبعا اول چیو گلکی دریجه وقتی گوتر بس ام به کردی بیش یعنی که میخواد گهاند کوبانی نما با گرکی زور بچوک ما بونه براستی اوناجی برخواد دابون گلکی برخواد دابون شرکی دجوار کرد بونه یا پکی یا پجه بس بدا خواص سلاح دستوانده دابون یعنی اما میخواد گهاند وانو معالی کاری کرد والحمد لله سر کوچی يعني إن خلق ما بون سفيل بون جن زاروك أو الكودمان شواج بخاطر توزك هابون يعني أو ناجي دردوري أو منطقي هنا لروج أوادا لوي توزك هابون أو نقول دورو بشتي بندي دور دهاتبون لوي ما بون هستوان چه هات ودي مورالا شروان يا بيجي يا بيجي خلق سفيل وقت ديتن بيشمرگه چون چه هستوان چه بو اما كشري كم درباسو بجالك زحمتي مادية مشون لتركيا ما روجك دروج الويد كمان وتوزع هناك أستنجي شيء بون وباش اما ما أشكرك كركو اما أبي إجباري درباس من درجة رئيس ربي درباس نبن أمي درباس من ترشعير درباس من أوام أقداري همو جهاتي بيوندي كردو وفروكي جنگي أمريكي السربون حتى نقطة صفر ساعة صفر بو مع ديار كركو درباس وترشعير اللي بيشوازي ما شروانی یا پکیو یا پجیبون و خلکی کل سر سنور و پیشوازی واسم نبی ای وادی لترکیه را کو پیشمرگ روشن بچشی و هاتنا پیشوازی کردن لی بس او اشتیکو یعنی گلکی کو اما پیشمرگ نظام بو او چیه یعنی شروانی یا پکی چاو نرینی وان لسر پیشمرگ چیه و چاه دویش شبیه کم چون و پیشوازی کردنی وانو به حماسات و به گرمایی گلک او بون یعنی پیشمرگی ما گلکی غریب ما یعنی بر پیوندی تنبون و پیوندی کی نیبود جوی دست بیکر یعنی فعلاقه پیشمرگی و یا پکه براستی یعنی ما بردوام دوتون هیزو کردی یعنی هیزو کردی لکوبانی چی بود بنگاه هیزو کوبانی چه بود در روزنیه که و دوی ده هستا و چاوا بو و کاری چه بکن بخاطر زحمتی زور هبو يعني اما لتركيا بون ام درباسي كوباني بو ما چون ده کس درباس بون ما چون شون دیار کر اما چه شونه به جي هاونا به جي كاتيوشا به جي فلان به كوباني گلك تسك بو يعني شوني سلاح بو نيتا قانده مثلا سلاح 8 كيلومتر بيويستا وشرجي كولون انا اي هري جرين او كاتاكو بيويست بو رومانا بيويست بون وفي شكل أو نزيكه بون برمانا برمانا لأنه ديوارك بو شروان بيهالي بون وداعش بيهالي بون دكتور تو 28 ده شو 122 روزان بله 122 روزان 28 وبشتي 122 روزان تشجو هرانكاري ديتن ده سر عرضه ده لكوباني کوبانی شروانی یه پکی یه پجتی دابون که ام چون گشنی که تک تو چند مالک هبون یعنی اونجی اوی کل سر سنور بون عربانی خوب سری خود راوستان بون جار که دهاتن دوشونه کس نما بو يعني براسي يعني او نجي سلاح بير نما يعني لحظات داوي بو براسي يعني وايمج وقت كو ما خو جهاندا يعني خوشكو بري خو يابك ويا باجي ام باكو براك بو يارمتي براكي چونه يعني او باكو عائله كي بهدرن وان شاء الله جي كرد تشو بارتي كردستان ياكي يعني ت منتي تنبي ما شو رزگار كر يعني رزگار كر وانا برخدا گلکی برخدا و گلک شهیجی دانه تو نکنی سرما ببیجه به شرکرین یا شرنکه شرکی دیجوار کرده تاریخیه دیروکیه براستی بس امام گشتی که با بردوامی دا یعنی
شورشك دبي شورشك دي بردوام بتفكرنا أفا مثلا ومش بير نكن يعني فروكي جنگي أمريكي نبو ناجي وما جالك أستنجي بدوتنا يعني جالك تانغ مثلا سيشل تانغ هاتي أو شوتاندنا يعني وإيه شرفان أو ند مثلا شون وكاد ديار ذكرن دشار شاري كولان أنا جالك زحمته دوغو مثلا كل في حالي إيريش بكن آگاداری غرفة عملیات هبو غرفة عملیات لهولير اما پیوندی پیاده کرد شون دیار دکرن امریکا براستي يعني تغلطي چی نگل کوبانه زور باش دکاری لید خستو بیش دیگشنیک چند چکدارن داعش دهندره کوبانه ده هاتنه کشتن بخوده اگر بقناعتي من از بي 4-5 هاتی کشتن بقناعتي من خوشی دبرن ها دكاتي شرد شتو بو مثلا كنت ناري شرد بو كو داعش ندهاتنا كشتن مجال كو هبو فرصت هبو دقيشتني كي لو شي خو هنك دبرن هنك كو سري قد كرن دبر او سر ما فهم ناكر سبي تشبو سري ايه هوالي خو قد كرن دبر نكو ببرانا بدزنا او نتشن ما فهم ناكر يعني او سبي تشبو نظام يعني حتى لو جاب نظام قال لك جورانجي مثلا تارم خبر ما دوي كو تقول لفيشو نيخه وليد خست مريوان شيد بون لو شوان عردي بون دهاتنا سركو ببن ما ديس خبر دو تارد لويش ونا ديس الوانج دخست ف بفي اوي جالك تشك دار هاتنا جالك هاتا كشتن اوانا اجبر كن ها فيد داوي وقتی کو کومانی رزگار بو کو هم چونه واشونا حتى ها جبينت نكوني هارينوف دكتور وجالك جا ديل دقرتن اسير دهاتن قرتن اسير ندقو تشما ارمانش كوباني بخدش ترى حقيقة بيجم يعني من حزنات كر از ديلون ببينم يعني من شخصية يعني من حزنات كر يعني هبو بريندار بفلم من نخص قنيزيكي ورويون ببينم يعني روجن من تقبلنات كر از وان ببينم يعني من خلقي كوبا يعني وانا هاتنا يعني عردي مدو شاردك انا او هوفيتي بوي حقارته من حزمنات كر ببينم يعني حتى ابي يكون مرديجي حزنات كان بتشم تصويركم ببينم بس يكي ترك هات كشتن لحلنجي ترك هات كشتن نافيو بلابو خواستن ما كره تابوتي وأز شو ما درجة ما تسليم كر وميديا الدنيا هاتن ترى شاهدينجي مقابلة كرم والله ما قو إمام كرد أو إنسانية يعني دكتور تج شيراني وقت تديد شيراني آزاد بو هستا تشبو تشو كودراوي تشكر من وقتی بریاد از هر مکوبه یعنی من بریاد بم پیش مرگم مردن الهرشونه که پیش کو از هر مزل قرار دارم قال انا الحاج عثمان امل قرار داربون بدر که من پیوندی به وزیر کردم و از لازمت واجبی تحت درکم و از هر مکوبه یعنی نو بوانه من سپاسی به وزیر کم قال کاری من کر یعنی کنه من بچم و بیم و الواجب 24 ساعت من پیوندی من قال هبو لسر هموش هکی کو از چون کوبانی امهين لتركي بوم خبر دا خوشكو بري خو هاتن ازديم لو دا كيكم ديم من وش جوار رود موز دار ما كوبانيا از دار ما شر دو وقت كي قالك الوز ديا يعني كاس نكونش كوباني انها دركه او يكوتي دا ما يجي نكون دركه خلاص يعني ابا مرنا يعني من از دار ما مرنا يا اگر خدا توفيق دا اما كوباني رزقار بكن و هر مشيران جي از ستر بابي خوش فاتح كي بكم و از فكرم اگر شهيد جي قلتنا خا بجينا ما بجي هنا الحمد لله ما زياتر جيكر قلت انت تشتاق هديك جمرانيه للكوباني خدي تشتاق كوباني تنا كوباني جي خراب يا كوباني جيش كي ساعاتيا بس بردك ديواري كوباني بوتاهانيوتيا او بردا ازيب برده برخدان کوبانیا اوا برده کی دگرکه کی دابو کو داعش گیش کی شهادت او گرکا هری کونی کو کوبانی دابو بردی کوبانی برده برخدان اوا ای شرف ما جبو اوا زور سپاس امشي اف هديغ ما هري ببهاي جبو تورم زور سپاس سلام فريزي ملدي کوبانی جبو همیان هسپاس برو دا و رولي کی وهابو براسي يعني دست خوشي اللي جايبتكم سپاس جالك سپاس بوتا و سرکفتنا تا و بودیاریت عزیزی من زور سپاس دست خوش تماشاوان هجا و یک جکورین باجار کوبانی پشتی وران کاریه تشتک تنها تانه اف کور جمرا دیاری آنیا و سپاس بو دکتور عزادین تمو کو
122 روجان لکوبان شرکریه و جدست داعش و لسر بانگا سروکاری ما کردستان و همو آزادی خواز و شورشوانان به هیویا کوبانی آزاد با دیسا بیا آوا کرن و ام همو به هفرا بشدار کن ده دوباره آوادان کرنا کوبانی دا اف که وربلال وربه حتی ام بولتنا خواه تمام دکن تماشاوان هیج